Ai vatsonga va ka hina i manyanga ndzi ta kombisa loko ku ri wa subscriber kombela wa subscriber a hi tshekeni kani a yi fumisi YouTube se ala ni na hosi yin'wanyana i artist so ku ti tivisa yi ta ti tivisa mina ni nga ta endla mistake tanihiloko u tshama kha endla ti-mistake ku hlaya mavito ma ti-artist vito i NeboSixFour ra a hosi before ya ku ri ta ku hi vito leriwani okay ni hlamusela Nebo kumbe 64 inkwari the stage name Nebo. Okay, Nebo kahle is my actual name ro maka surname kahle because vito ra mina loko ri helerile the surname kahle it's NeboZandara. So NeboZandara ni sure ku ri na n'wina sweswi mi nga tlhela mi ri rivala loko sweswi ni nga mi byela so like kusuka a xikolweni NeboZandara a ri tshama ri ri problem because a mi ta kuma ku ri na mathicara loko ri la ta hlaya mi kuma se kha ri ku Nebo xibodze xa ndlala se swi endlanga ku seni vito ra mina se nga ku i joke seni every time na loko va ku Nebo na manu hi mean man twisisa se mi kuma ku ri vanhu hinkwavo se va namba va tolovela ra Nebo so number ri va ri sweswo 64 leyi ta ku 64 yi huma ka ti-site timbirhi kahle 64 ya ku ri vito ra risimu ra mina ro sungula 64 i risimu rin'wana nga rhumesa hi 2012 then lerin'wana a ku ri like number ya mina ya le madayizeni mina ni kulele xitarateni so swa madayizidayize a ku ri swi swa mina se loko ni ku 64 swi nge endleki nga humi sweswi no va na badi ri a ya humi okay se i hosi mi kombela mi clarifyela mi Mutsonga kumbe ni Mutsonga mi Mutsonga ne ma nga ri xivongo lexiwani xi kwala ka ku ri xivongo lexi kahle na loko xi sungula a ku ri timhaka ta nickname ya mkhalabya man twisisa so yi lo nyikiwa hi vaVenda ivi se mi kuma ku ri xinamba xi akelanisa swa leswi ku fana na n'wina swo manyangatsi ni ku mi kuma ku mi tshama vaVendeni mi kuma ku a va xi koti xa manyangatsi mi kuma ku ri se ni va xi ba xi ya ka Xivenda ivi se mi namba ku kuma ku swi kurisa sweswo ku ri ri leri ra Xivenda mara n'wina mi ri Mutsonga so so ti-genre ti tele ka leti hi ngo mi nga ti yimbelela hi Xitsonga ku na xigaza ku na gospel hi Xitsonga ku na house why did you specifically cite ku leyiwani na endla hip hop ku va mina ni lange leya Tsonga rap ya swi endlise ku yini mina the reason ni endla Tsonga rap a ku ri timhaka ta ku ri a ni la ta endla music lowu mina ni wu tsakelaka because a ni ri na vision ya music lowu a ni lava ku wu twa mara mi kuma ku ri a ni yi kumi ntlambi leyi endla ku fana na music lowu mi kuma ku ri wu kota ku dyondzisa music lowu kota ku tshama malembe kahle man twisisa classic Tsonga rap nobody lava va swi endla sweswo so kahle hi ndlela yin'wani a ni la ta cinca leswi vanhu va yi vonisaka swona Tsonga rap because a masunguleni Tsonga rap a ku ri music lowu loko mo ni la ta chayisa music wa Xitsonga wa hip hop a va namba va ku hatima ni vula lavakulu because a va tiva ku ra ti ta va kha swi promota nhlamba vugevenga swo fana na sweswo na sweswo so a mi ta kuma ku ri music lowu mi kuma ku ri na vanhu se a va chava ku ta wu chayisa a xikarhi ka vanhu ma twisisa so mina a ni endlela music lowu nga ta fika wu cinca that so mina music wa mina it's all about motivation and passion no dyondzisa kahle so tinsimu leti ti va ti kha ti huma kwihi molora mo tsala kumbexani loko mi kuma xicherani mi swi twisisa ku ya ne ni le ku xitweni lexiwani xa ni rhandza se mi vhe mi tsala risimu hi xona mara mi nga vuliwi timara hi swi tiva ku va kha ku ri ti-emotions ta kona futhi sweswo hi swin'wana leswi swi ni tikelaka loko mi kuma ku ri la ta tsala risimu because as I told you ku ri la ta ni endla music lowu mi kuma ku ri a wu kona so ku hava na ti-role models ta kona ni nga ta ku ni ta zama kopela ka un'wana futhi na swi navela ku ri loko a ku ri na un'wana lowo endla music wo fana wa mina ku ri ta fani yi va nyana ma ni twisisa so i timhaka to no fana ni sungula ni wu hleketa every then loko ni yi hleketa ni make sure ku ri na mina ni sungula ni va ka emotional level because I have to first believe ku ri xitori lexi before un'wana a ri xi yingisela a fana a sungula xi khoriwa hi mina kahle so most of the times ni nga mi tsalela xitori mi kuma kha ni ku ni ya ku dlayeni ka munhu mi nga swi khola ku ni ya ku dlayeni kha ni nga dlayi munhu kahle because i swilo leswi kahle mi kuma ku ri no xi tumbuluxa a mi tshami xi twa kun'wana so
that's where it comes from, vision na dream kahle kahle. No dream ne. So iti projects leti ngwe so far was mi nga tirhana na tona, and out of the project leti mi nga tirhana na tona iti leti mi nga ta ku leri ne leri pushing blind ri fixing la nga na vanhu ri pushing kahle kahle. Which are your favorite projects ka tsemta n'wini leti na sweswiwani loko ri munhu a nga mi tivi laya to loko a suka la aya searcha yona? Okay, xo sungula I try to study people ni kota ku langutisa ku munhu loyi I munhu wa njhani. Obviously nge kumi munhu nkulu eviseni na n'wi suggestela re le byaleni yini because na tele byaleni ti kona. Ma ni twisisa so ni sungula langutisa ku ri ni vulavula na munhu wa age ye le kwihi ivi then ni ta kota ku ta n'wi suggestela risimu. What's your favorite overall? I leyi kota ku khavara hinkwavo. No, hayi leyi twa nga ri leyiwani ne yo hiti kulukumba ka ta mina. It's the latest one, Leah Shluba. Until look at me, Marokuna, one of we mess up 2020, Very Shluba, and they single your album. Say Shluba. Oh, I Shluba, illegal album, You're single. Slog to the album. Album, the one theme you're nine. What's the theme behind this album? Ite makato. Tinsimu ta ntsako, tinsimu ta rirhandzu, tinsimu to vaviseka. What is it? It's a mixture. Album ya kona I njhani? Okay, so album leyi kahle a ni humesela ngopfu ku komba leswi talent ya mina nga kota ku famba yi gina kona. Album leyi album leyi nga khavara genre yin'we ku fana na Tsonga rap yini futhi mina a ni rhandza ku ta ti vona as a Tsonga rapper. Ni rhandza ku ta ti vona as a musician, ntlambi. Ma vona ya kwaito yi kona sound ya kona ndeka album ya storytelling yi kona sound ya kona, R&B yi kona sound ya kona, so like album leyi kahle I vumina kahle hi ku angarhela. So album yo marin album sweswi I say huma date ya kona, mara if mi lata kuma nyana information hi xitalo mi nga va kha mi ni follow ka ti social media NeboSixFour. NeboSixFour ne. So ivo mani lava mi tirhaka na vona hosi? Who are the people lava mi ngo lava vo makeri wa mina loko swi ta ka music? First of all, it's Songs on the Beat. Songs on the Beat enkulukumba n'wani nga va kha hi tirhi kusuka 6 years ago. Mara Muisa luyani a ni tshami ni hlangana na yena so hi vonana. Nena swandla loko a hlangana mina loko ri a nga ni tivi swona a nga ni hinda. So ku ze mi kuma ku ri loyi lava ku sungula ni khensa yona because I munhu loyi wo I lo ni pfuna kha swo huma mbilwini hi timhaka to I munghana I xaka kumbe yini. So like I munhu loyi a tlhevaka a va na mbilu loko kha hi tirha swilo leswiya because I va kha chaya beat mi kuma ku ri because I va kha chaya beat mi kuma ku ri o senda project o sungula ni ku byela ku ri cinca laha mzala. Still again a senda yin'wana a cinca laha, still again I cinca. Se ni nga va hi tirhi na ti-project to hindza vo 100 now, mara mi kuma ku ri I friendship ya ka social media ntsena. Se lava mi nga na vona la kaya hi va who are these people lava mi tirhaka na vona? It's my brother EMC Style Roma ka Mbokota. Na rona I munhu luyani futhi luyani is a friend and he's a very brilliant musician too. Rona mi kuma ku minkarhi yo tala va kha hi tirhisana swin'we ka timhaka ta to swo fana na tihuku na ti-studio sessions. MC Style ivi then agiyani va na Surprise B, hi tlhela hi va na NK Vortex, hi tlhela hi va na Molove. Yeah, hi vona vanhu lava ni tirhisanaka na vona kahle ni ngo I team ya mina. So hi xihi lexi mi ngo what's your biggest target hi album leyiwani? Hi cini lexi mi nga ta ku loko album leyi yo kota ku ni fikelelisa ka leswiwani ni ta va ni tirhe ngopfu? The album mina ni nga tsakela ku ri kahle loko ya ku huma yi namba yi xaviwa hi the first week. Ku va ku ri na sweswi no vulaya timhaka ta week hi mhaka ku na ti-lockdown and everything, mara na hi first day kahle a yi fana yi famba because na ti-CD ta kona ta va ti ri limited because ta va ti ri less than 50 copies. So like lexi ni nga ta tsakela ku ta xi fikelela kahle hi swona sweswo so yi hatlisa yi va sold out. It was sold out ne. So hi va lava nga ta ku
mi nga ta ku va mi inspire ka game ya Xitsonga rap va these guys lava mi nga ta ku loko at least no fika laha dama xi nga fika kona ni nga va ni tirhinyana kumbexana ni ta va se ni pushini. There's this guy very man na rona ni tsakisa hi success ya rona not musically man. Oh, lady man, this guy Shoma Joes ne because she's in the USA now. So if you kahle mina ni tsakela ku va na mina ni fika ka swona leswiyani ku ya standard not musical ku va khancha music wa vo Shoma Joes ni twanga ku unga ntsanda. She's best at what she's doing, so I'm not even trying to do that. So in terms of kuyingisela music me without outside your music yingisela music woman aningisela jazz na R&B ne lero hip hop aningisela hip hop mo yindla na loko mo yingisela music wa mina mi ta swi twa ku ri ko va timhaka to riza le a ri koti ku yimbelela ku zela ri swi veka marito seni ku swi jika swi va rap seni a ku va ku nga ri hip hop leyo mi ta kuma maniga kama yena ayona leyo yo u tshama hansi u yingisela ku fana ti R&B swa leswiya. Okay. So what's your biggest achievement so far? My biggest achievement I ku va ni kuma fame ya mina kha ita na respect. Tintlambi to tala ti kuma fame mara mi kuma ku ri ti pfumala respect na ti loyal fans because mi ta kuma ku ri munhu i fan ya ntlambi liyani mi kuma ku ri namuntlha i le ku posteni ku ri le did blind every then mi kuma ku ri mundzuku the very same fan se ni i le ku endleni xihlekisi ntlambi liya. So mina ni tsaka ku ri fame ya mina yi ta na respect man tisa lera ro tifene ta mina swandla n'wina mi posta swin'wana swo ka swi nga tsakisi mina yi hatlisa mi approach na mi nge se swi vona mi kuma ku na posta leya na hi voni n'wina mi deletile ni komi a loyal fan se fame yi ta na swo tala hosi amaphambayiza magelegele hayi mbambani wa swona ni munhu wa swona futhi ne le xitarateni mi nge ni komi and plus another thing i ku ri mina swi swo fana swidzidziharisi na byala anini maswo se na loko mi kuma ku ri ni ya kweleno a ti festivalini a ti gigeni i timhaka to ni va kha ni ya ntirho swandla mi kuma ku ri mi ni vona kha ni performa mi nga ha ni voni until dzerixa because ni va ni nga ha ri kona ka ha ri lexi ni va ku ni tshamele xona. Okay, hambana va magelegele hayi swa n'wina manyangati hayi gogo mani nga disi team a endleni so a hi tsameni short kana do another one ya album loko album yi huma ni ta mi khumba hosi so hi marito lama mi lava ku ma fikisa ka vaseketeri va n'wina na lava mi nga va gaina sweswi obviously swi nge endleki va 50 20 va kona vantshwa la bazali Xitsonga rap amepeni Xitsonga rap amepeni a tshikeni swilo leswa swa swilungulungu kambe swiloyini mari a ni fana hi phusha xi lexi kahle xi kota ku ri na makhelwana u kota ku ta xiyingisela ntwana u kota ku ta xiyingisela ni vula ku ri you can't say ku ri u endla music lowu u dyondzisaka vanhu ku va a wu tirhisi language ya vanhu lavaya mantwisa because most of the music leyi hina hi endlaku laha a yi koti ku fika USA laha va twaku kona xilungu hi ku angarhela na laha xilungu a yi xi kota ku tisona so like a ni ta tsakela ku ri na loko ri u munhu wo repa hi xilungu zama ku tatisanyana na xichanganyana ku ri na loko yi ri kulenyana va ta kota ku ta hi tivanyana va kha hi represent sure in short misa loyi u ri loko munhu u vulavula na yena hi xilungu wa ku twa u vulavula na yena hi Xitsonga wa ku twisisa a hi xapuxapu nga ri wa loko subscribe a hi